Assalomu alaykum do'stlar aziz. Mana hola ma do'lona china omadi. Mana daraxti do'lona puxtarasidagi hosila zab-zard. Juda bamaza, shirin. Mana jangiliki mo'yshadim do'lona zor. Do'lonash xeyli bisyor. Ko'hoy matmon. Nohiy kitob. Daraxti do'lona, meva do'lona. Juda shirin. خاصیت و شفا بخشی دارد برای دل. خیلی بلند بسازیم و پایین بسای. حالا سحر ساعت 9 جایی که ما آمدیم ولی آفتاب نزد است. یا بسم الله الرحمن الرحیم. من همه کردم هیچی نه.